Pero na yan king BALEN MINALIN ng opisyal na pamamuklat kareng mapilang bayong gawang infrastructure projects ning lokal na gobyerno keti. Pakibaluan ng detalye king balita ng Paulo Marcelo. Mas masanding nga dalan at pamagpagawa kareng imprastruktura king BALEN MINALIN ning opisyal lang binuklat ngening Lunis amalyari da ng gamitan reng memalen keti. Ngening Domingo siya gawa kaya bereng manungkula ning lokal na gobyerno ning BALEN kim pamuntok ng Mayor Edgardo Flores ing inaugurasyon ning bayong covered court. Kaya Bay Flores tinagunla naman rin board members Ross Vienson, Paul Balingit at Cherry Manalo. Ape salamatan na naman ning alkaldi kambe ning pamagdaged na kanong budget ning provincial board para kareting project. Segawa mo naman ning inaugurasyon ning renovated wall ning MINALIN Public Cemetery. Kaya bereng mialiwang semasang drainage king dane ning Campo Santo akanitang magsangkan kanu kim problema ning albug keti. Kambe ning pamangawa kareng pidala ng danum maging mas masaguli ka ning pamagdalan kareng kukutkot ame ang ubie at mas malinis naman ning pamagobserba king daon keti. Binuklat lamo rin reng mialiwang dalan o concrete road sa bayong renovated ngeni kambe ning LGU. Apisyag naman ning suporta kaya susubong nga metong nga bilyong pesos sa budget ngeni para kareng infra projects ning Kapitolyo. King gewang pamagpulong pisyag da naman reng board members reng balaw sa council meetings bang mabilis pang ayaproban reng mialiwang proyekto ng provincial government para kareng balang BALEN keting Pampanga. Ako po'y Paulo Marcelo para King News Force Pampanga. Balitang tutu, King BALEN susuyo.